seledri. Oh iya teman-teman, mau menginformasikan nanti selama bulan suci Ramadan jam tayang Mama Hafiz diganti sehabis berbuka puasa atau sesudah sholat maghrib selama bulan suci Ramadan ya. Habis lebaran jam tayangnya seperti biasa lagi. Mama Hafiz beda tuang ya. Nah sanguna ya sarang ikan goreng sambal jeruk. Tah sayur beningna ya lalapana kecipir sama daun seledri, ada jengkol juga. Seperti biasa sata acana tuang urang ado heula. Alhamdulillah panas teman-teman. Banyak durinya, banyak motor teman-teman. Jengkol. Masih muda. Wow. KTP-nya masih muda. Daun seledri. Enak pisan euy. Tuang sareng nila goreng sambal jeruk. Alah, saya bener mantep. Lalu katuk. Lalu daun katuk. Ada air rambut nah.
Pedok pisan sambal sayur bening mah. Alah. Alah. Mantap ya. Blep. Jengkol menengah goreng, pedok bisa ngalah lah. Enak banget teman-teman, biasa jalan, namanya punya jalan. Banyak durinya teman-teman. Cukup sekian videonya ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.